Peligodan hicamen haberi xwebedin heremen parasna medyayê rojnavan Kînda Doğan bimere. Heval Kînda Doğan dem baş. Dem baş roşana xweş be. Gelek spas xewet be heval Kînda. Derbarê çalakên gerlayên tevgera Azadiya Kurdistanê û êrişên bombebaranê artêşa Tirk adagirker de agahiyên berdestê te çi nekerem bikem te guhdar dikin. Niha ajansa de jî çend kelî berê hatin parvekirin em destek agahiyên berdestê xwe dware parve bikin. Bele. Bi pênc rojê dawiyê de ji sêzdê Meyê heta îroj heft çalakên hewayî Afrin Nûş pêk hatine. Di van çalakiyê de sê dagirker mirine şeş ciwan jî birîndar in. Dîsa yani agahiyekî herî dawî ku keta ajansa em jî dware parve bikin û servê em wisa şîrove xwe pêşbişînin. Li Xakurkiyê li çardê Tirmehê de Skovskî xwestiye îndirme bike feqet rastî müdahaleyê gerîla hatiye li Girêşekî. Dîsa herdê Tirmehê jaliyê gerîlayên Xakurkiyê de li Girêşekî bi çekên giran çalakiyekî pêk hatiye. Agahiyên dawiyê şey delîl Rojavayê Zapê jî pazbê Tirmehê du kamyonên ku bi alavên leşkerî barkirî ku ber bi qadên berxwedaniyê ve diçûn du kamyon û du tîpê du maşîneyên kîrpiyê dîsta ber bi qadên berxwedanî ve diçûn wana jaliyê hêzên gerîla ve hatine hedefkirtin û bana bi giştî habûne feqet encamê vê çalakiyê kuştî wî birîndarê wî ne diyarin ji ber ev wê pêvajiyê de rê hatine girtin û derdur van enkazên kulvê alanê bi veşartî hatine birin yani hatine kaçtirin. Dîsa hevdê Tirmehê di heman rojî de yani aynı rojî de du çalakiyên gerîla li xwedê pêk hatine. Nû jî yek taktika sabotajê jalî gerîla ve li girê Efem dîsa li girê Bahar jî bi taktika çekê navê du çalakiyên gerîla pêk hatine. Dîsa agahiyên dawiyê ku yani wekî xuya dike di navbera 10 roja de asta çalakiyên gerîla di astekî performansekî pir bilîn de pêk tê. Gerîla di van çalakiya de hem bi taktikên sabotajê hem bi taktikê suîqastê çalakiyê xwe pêk bûne heman demî de yekinên şehîd Afrin Nûş bi taktikên bi bandoriyê hewayî de artêşa dagirker hedef digirin û encamê mezin derdixînin. Ev jî tengaviyeke pir mezin li pêşiya artêşa dagirker dide avakirin ji ber ku konseptekî bi qadên parastina medya bi qadên berxwedanî û tekoşîn de konseptekî wiha ye ku bi van êrişên bejahî û bi van êrişên hewayî de qadê de tengaviyekê bi diçêkirin û konsepta xwe dagirkeriyê ku bi îlhaqê temam bikin bi peymanên veşartî de ku di nava hêzên hevkarî herêmê de hatine pêkanîn de dixwazin bi îlhaqê ve temam bikin feqet gerîlayên Azadiya Kurdistanê gerîlayên ku her kelî di nava çalakiyê de ne van êrişa vala derdixin pêşiya wan de wekî stengereke disekinin û wendahiyê giran bi artêşa dagirker didin jiyankirin. Di encam de jî dîsa de hepêge ku gorî daxuyanî ku dayê di encamê vê berxwedaniyê gerîla de ji ber artêşa dagirker tengav dibe ji ber nikare pêş de were ji ber ku armancê ku herêmê daya pêşiya xwe nikare pêk bîne yani van 3 salê dawî de bi dijwarî serî lê rêbazên şerê sûcên şer dide li girê cudî dîsa hevdê Tirmehê û li girê Efem bi giştî yazê caran çekên qedexekirî çekên ku di navnetewî de karanînayê hatine qedexekirin li ser gerîla tên şoxlandin. Dîsa di hewayî de di astekî pir bilind de di hewayî de êrişên hewayî pêktenê bi giştî di van rojê dawî de yani em bêjin tenê hevdê Tirmehê de li Xakurkiyê dîsa li garê li qadên berxwedaniyê Rojavayê Zapê qada Şehîd Delîl di hevdê Tirmehê de 6 cara
جهوایی ده ایریش لسر گریلا لسر قدن گریلا لسر قدن برخوادانی پیکاتی یعنی آگاهین داوی کو جبو 5 روز داوی هاتبور آگاهاندن به رنگی بو یعنی ام دان آگاهیا به شکلی دواره پار ودکن بگوداروانه پار ودکن دیسا یعنی جبو و مجارن کو دقاوم هر داوی کو وجه شوپان روژن دسته کا روژه ده هنک آگاهی دیسا گیشتن بر دسته من بله یعنی آلمانجا کی به رنگی ہے یعنی دقاده ده سروریا گریلا ہے گریلا به چلاکی خواه انجام دگره حتی نها گریلا کتنی سرعرد به قلیشه که شر دکر ایرو گیشت آسته که که هوایی ده شر خبده مشاندن ده هوایی ده که اف چکن تکنیکا هر داوی که هر کن مده شر تایبت ده بروژا بستحتا لسر نقاش ده هاتن کرن پروپاگانداوی ده هاتن کرن ایرو تی بیتن که جالی گریلا و والا تی درخستن وان چکا ایدل هندری گریلا باندورا خواه واندا کرنه جور گریلا هم ده بن عرده ده هم سر عرده ده هم هوایی ده گیشتی مرحله که پر بلند گیشتی پرفورمانس که پر بلند یه چالاک دوینه ev devlete dagirker, ev artêşa dagirker de encam de tengaviyeke pir mezin jiyan dike serî li rêv rêbazên qirêj dide yek jî hevkariya ku li herêmê pêşxistiyeyê dîse dîsa wekî salên notî çûya ku li Bakurê Kurdistanê êrîş sergel de hat kirin, gund de hatin vala kirin, gund de hatin şewtandin heman rêv rêbaz ji aliyê vê به هفتاری و پیشخستن چرا که نهار باز دزلاداریه برچی دیله تی دیله به آخ دیله به وار دیله انجام ده اگه انجام نگره سری ربازن قریش یه هری تون کی جنبه لوار رباز داده چرا که سال نوتی ده لباکور کردستانی گند هاتن بالا کرن و ایرو همان تش باشور کردستانه دیسا تجرباندن به همان ربازه برچیبون تیبون به درفتیبون لسر هرمه تی پرد کرن چیه وانا رین لگل یعنی امبارگوی کو ارزاق جی لسر گل هرمه تی دانین elektrik vantên xud kirin arazî kullu yani nihan bêjin havînê demsala havînê dene êdî demê debarê êvî tu berhemê ku te çandiyê demawiyê ku tu kom bikî di vê demê de demê ku demsal herî berhemdar de ye vana hemî tê şewtandin ku gelê vê derê dev ji axa xeber de va dere bi terkîne biçe fakat helbesteke bi vê rengê li milê gel de derdikeve yani hem bi helbestê xwe herî dawî ku rêya girtin bi wê jî dandiyar kirin ku az vê qadê bernadin qadê xwe axa xwe axa bav û kalê xwe yê ku lê bîranînê wan hene yê ku lê jiyan kirine yani bernadin vî dan nîşandan bi helbestê xwe bi helbestê xwe yên bi ciwanên li herêmê ku çalakî pêşxistin te vê dan nîşandan yani ew qadê xwe bernadin vê welatparêzî kerem kî Belê pirsekî kirberna na em godar dikin mû belê evet yani bi vê rengê yani niha em vê mijarê jî yani wekî me got ev polîtikayê heyî polîtikakî nû nîne polîtikaya desthilatdariyê ku herêmê bê mirov kirinê ye انجام ده رقم حقاس ایریشتر به جواکی هیا رقم حقاس ایریش لسر گریلا هیا اما yani gel de mayna hereme de bir beriyare her davi jibona ku yani ne jiber ne çardım yine jiber ev civak ne tara jibe kokya fakut bike jiber ev civaki başur civaki ke vela Paris be taybet aşirin ma dara yani ve ki cevheri civaka kurdun و بکوکی خدا گردان هرم برنادم به تا وای لبرنبری وان ایریشا پس ناکن پاش گاو ناویجن هفکاری لهرم یعنی به تایبت لسر ناو مال بارزانی کو پیش کتی بوی و yani politika işkence kirin لسر هرم تی فرض kirin her davi ve sebe nüçe ki yani agahi ki kukat berdestime yek ji ev buku
le gunde gredai şeladize beriski 5 Juni ve sebede balafırın şer erişin gund kırın ve deri duvalati şehit kıstın. Yek juan yani navi Osman Rıjdar Rekhani bu yani naham embal bikşin yani ser henek ser ve aşira Rekhani yani çima ku jiber care ekemi mine aşirusa rasti erişi beberenge de sala da 2018 de se bira Mecid Muhammed Tahir Rekhani her se dîsa ve heremi nehi behe Nisan'da hatibun katil kirin dîsa 8 Adar 2024 de yek welati u yek du welati rasivan erişat ve yek jwa birindar yek jwa şehit ve bu yani evana liser ve aşire liser aşirin heremi yek welat parezin yek rasti dilsozi be ahir ve gredaynen ev eriş her berdevam kirine و ایروژی بردام دکه نه بلکه و دیمن آدشی دیتن یعنی yani دیمن de دیمن کی پر به ایش براستی yani جواکه کی کنا خواز آخا خبر ده جواکه کی تو خوازه حتی داویل سر آخا خواه به زمان خواه به چند خواه به بیرانی نخواه جیان بکه جبار جوه داره در ناکه و به بالاتر شر به هفکاری مالا بارزانی و راستی ایریشته به هفکاری پاراستن و میته و راستی ایریشته جبر کوان کسین کوتن قتل کردن اوسا کسایتن جزرزه نینن به تایبتن تن هلبجارتن به تایبتن شوپاندن و به تایبتن هدف کردن به تایبتن کشتن عشیر و اندام وان عشیر اجی جبر و یعنی مثل کره کی سوار کرنه اف جنازه و قاده درد یعنی demek yani ev ne layıkı vecibakke yani rastı jib dimene pır beşin yani dema meruf tamaşa dikkat dema meruf dibine dema meruf şahit bira muruvan ne usavalkinden rast roboski o hazar roboski her roj dve qadede tenjian kirin li gişti li çar perçe Kurdistan'ı brojane roboski be vecibakke tenjian kirin rojane ev eşu birin duhazın zindi bikin rojane لسر گلی پرس ایش یعنی ایش کشاندن پولیتیکای ایش کشاندن ته پرس کرن او دیمن دجی هات خویا کرن یعنی جی کو جدات که و هورا زکیه ناف چیای کی ده ناف دارستان کی کو جی مروف دری آزاد و شاد بجی جی که به رنگیه فقط ام چا بجین یعنی ایکو به پره چاوی وان کور بونه ایکو به petrol çabı ankor bune ek o devlemende Kurdistan tane bedagir kirine be devlement kirine ve dibinin de ev paşibuna ve taate ve havraz ve dare ve daristan ve kani na binin tane demal ve ahim ezedikin işte dibinin petrol aviye ev ve işte çabı dizine yani dervayı devlemendiye ki kulser ve ahir dibinin nine jber ve encamın bir rengi derdi kevin fakat em vakit bejin gerila çava be ısrare gerila ço hatta davi rojane dinav çalagvaniye de o rebas de iştiqine jibo ve dagirkeriye li Kurdistan'ı tınebike hemen demin de civak ji bi dilsozi bi gerila ve gredaya o ev tekoşina gerila hatta davi pişgiriya vidike به سکنا خواه به سکنا کو همی ایریش همی تهدیدین کرسر جواکتین تهدیدین کرسر وان عشیرتاتین به کشتنی یعنی جان خود که بردل به کشتنی تهدید کردن اما دیسا جی دبیجه او آخا من از بر نادم ناچم به هلوست آخواه دلسوزی آخواه بگیرلاره دده نشاندان یعنی جاره گدی به راستی درد که یعنی جی که گل و گریلا یک به تو هز نکاره بداره بجیبه به یعنی دبه نابه و بکن پنچه کلیت و آمد و داویجی و که de televizyon koy taybet her tiniz her zaman de bejim ku yani kilite bigirin yani ben bir daha pırtıştane yani kilite eme bigirin yani de khazım bejim ve ma peymana çekiriye ama ve qadi ilhaq bitin fakat eve ne mümkün ne tekoşina gerilla ve berfadaniya vela parizin heremi ve betolsozun heremi ve ev armanca ve tek ne yani naha جبو بمیجاری ام وانا دبیجن بله جبو این خواندن و آگاهی کو ته پاروکر ام گلک سپاس کن هوال کندا دوان جهرمن پاراسنا مدیای راگاند ام دبیجن دم باش قوت به دم باش باشم باش